Situation karanty misy bandy zagny nahita viavy taon'ny Italie izy. De rehefa nahita viavy taon'ny Italie izy, viavy gasy io de le bandy gasy koa. De niresaka tamin'ny Facebook et tout etc etc. Ka rehefa niresaka zagny zareo de niteny le viavy ary le viavy ndraiky tonga de nitsotra ny marigna hoe zaho zony miaraka amin'olona aty en Italie fa tsy de milamagna zagny le situation nay et tout. De za lasty moa izy nandeha Madagasikara de rehefa tonga agny za karaha ohatra ka milamagna tsara koragnantsika ty de miaraka atsika. De d'accord izy le bandy satria le bandy koa mba mankaty ananjy. De tonga ta Madagasikara le viavy de niaraka zareo de efa niprésenter ny viavy igny tamin'ny la famille viavy igny daholo le bandy miaraka aminanjy ty sipako Madagasikara ty et tout etc etc de nifankatia. De rehefa nifankatia de le bandy efa nagnomea ohatra compte Facebook, téléphone amin'ny viavy fogna satria nagnano vacances izy pendant 3 mois ta Madagasikara, nijanona ta Madagasikara satria empaka le fiaignana en Italie longany izy de mba mila monsieur ressources kely izy de mba nalaka vacances tegna hoe ela mihitsy nijanona mihitsy longany izy niasa. De tonga ta Madagasikara de nagnano fiaignana et tout etc etc. De nifankatia zareo tegna nifankatia nandeha partout le bandy miaraka aminanjy en Italie mais zagny tsy de miresaka aminanjy firy satria vadin'olona le bandy de izy le viavy zagny tia ala am'le situation. De rehefa niaraka karaha an'igny am'zay zagny de tonga am'zay le fotoagna tapitra le vacances nafinaritra le fiaragna fa tsy maintsy tapitra treo longa le fiaragna satria andeha hody le viavy. De rehefa nody zagny andeha hody am'zay zagny le viavy de nametraka question am'zay le bandy hoe karakory am'zay zagny suiteny satria zay ihany moko tegna problème rehefa miaraka amin'olona distance le suiteny après. De rehefa nagnontany an'igny zagny le bandy de niteny le viavy hoe andeha hody za de rehefa tonga akagny za de miresaka ke fogna antsika sy ny tariny de manohy le fiaragna etc. De rehefa tonga nody taon'ny Italie am'zay zagny le viavy avy ndraika koa le bandy le niaraka taminanjy petraka en Italie zay vadin'olona efa mananjanaka telo le bandy fa le viavy ty zagny ampanenteneny hoe isaraka amin'ny vady amanjanany ingafa andeha hanambady an'le raiky vavy ty nefany efa misy 10 taogna niaranjare roa mbola tsy mety tonga fogna zagny fotoagna andeha angalan'ny vady an'le viavy ty nefa viavy ty magnantegna de nanomboka ty am'zay zagny miteraka le problème. Le viavy zagny tsy mety magnadigno an'le bandy le en Italie io nefa izy te y-passer à autre chose am'le bandy raiky Madagasikara. De rehefa mandeha zagny le litige agnatin'le izy akao de manomboka me délaisser tsikelikely le bandy raiky Madagasikara satria fankalavitra de commence setry ndraiky izy am'le mierigna setry koa izy am'le raiky en Italie satria igny marivo ananjy et tout etc. De miteny zagny le bandy raiky Madagasikara ino me tegna tanjonanao amintsika roa ty fa tsy mazava aminah le raha tianao atao satria de ka niteny le viavy ka zany ozy nefa niteny taminao fa za misy olo iaragna en Italie aty ka mila matanty ianao am'zay par rapport an'izay situation zay fa anao tiako fa pour l'instant antsika mbola mifankalavitra mbola sarotra le izy ary en plus nzagny tsy tiako antsika hagnano mariage juste andehananao ty fogna de raha karahanjagny. De nanomboka ty zagny le bandy lasa saigna hoe karakory araka ataoko nefa le bandy efa tafiditra koa am'le viavy satria pendant 3 mois zareo niaraka igny tegna intense be le fitiavagna. De sahiragna am'zay zagny le bandy mandinika hoe ino araka raha tokony atao par rapport an'izay situation zay satria le bandy en Italie le miaraka am'le viavy igny manambady de rehefa naregny ny viavy igny niteny hoe za minisipa ta Madagasikara de vao maika inge tsy nagnambela ny viavy igny am'zay vao maika ny promesse jiaby igny am'zay tiany tanteragna et tout etc etc. De mangataka solution zagny le bandy à Madagasikara hoe ino raha tokony ataoko nefa za fa tafiditra am'le relation ino tokony situation afako miala am'zay jaly zay fa mampijaly be ana le situation. Le izy alongany tegna mampijaly zagny satria anao olo lavitra de en plus zagny le adversaire anao marivo ananjy akagny tegna vraiment compliqué le izy. De faharoa magnarakaraka an'zagny izy koa fa amina relation karaha ny zagny
viavy igny niaraka amin'olona mampanahirigny saignany igny sy ny tariny ka anao tsy mampanahirigny saignany fa mampiadigny saignany minoana anao fa le mampanahirigny saignany ihany no tegna tiany kokoa ary tegna masitra ananjy kokoa fa tsy anao le mampiadigny saignany anao zany karakarazany hoe pansement fogna aloha mandrapa azahoaniny le promesse le bandy ery satria bandy igny efa teo talohanao aloha avant tout de faharoa magnarakaraka an'izany le bandy igny tsy azony ambongadiny karaha ataonao zany hoe anao zany zegny tiany agnanaovagna anao de mety zany hoe raha ohatra ka mila compte Facebook nao izy magnamianao mila anjaonao izy magnamianao tsy haiko aloha aminare fa selon mes expériences et tout olombelogna mihitsy le resako ty fa tsy viavy raika ihany fa olombelogna koatra hoe malalaka be izy aminao libre be izy aminao de managna tendance izy miprendre an'igny acquis zany hoe managna tendance izy mieritreritra hoe anao tsy alananjy anao tsy agnambela ananjy et tout de tsy me se sentir en danger izy ka rehefa me se sentir en danger izy aminao raha ohatra ka hoe hitanao misy raha tsy nety nataony igny sy ny tariny ekeko anao mety midépendre ananjy satria tianao izy fa mba asehoy ananjy kely hoe na miala anao tsy magnino na de magnino aza izy aminao koa fa mba asehoy ananjy kely fa tsy hoe zegny raha tiany atao aminao de mety de anao milefitra amin'ny raha jiabijiaby de au normal be raha ohatra ka anao somary ataony ankilabao par rapport n'le raika ambadika ty satria le raika ambadika ty deja izy fa vadin'olona de le vadin'olona igny masitra ananjy kokoa satria tsy zegny raha tiany atao amin'le bandy igny vitany de karakarazany hoe mangataka fitiavagna amin'le bandy aty zegny izy mba hiconfirmeny tegnany hoe neninanjy narakarakarahazany ka solution am'le izy alefa me se rendre un peu indisponible am'le viavy fa tsy hoe zegny raha ataony ake de milela paladi ananjy anao sy ny tariny de minoana anao fa ho karanjany fogna anao fa olombelogno tsy tia lala olona tsotra be zany tsy tian'olombelogno olo tsotra be zany fa olo somary un peu dur olo somary un peu tsy disponible aminanjy tout le temps olo somary mampanahirigny saignany igny tiagna ka vahaolagna hitako mety aloha raha ohatra ka hitanao fa décision zagny andignan'le bandy agnano mariage sy ny tariny fogna de alefa miataka tsy moramora fa plus anao miataka plus izy se rapprocher anao plus anao se rapprocher ananjy plus izy miataka anao de izy le miataka anao igny indrindra no mampanahirigny saignanao ka raha ohatra ka ataonao inverse le effet anao miataka kely ndraiky mety possible ampanahirigny saignany kely karakaran'izany le izy fa raha ohatra ka zany olo efa décidé amina décision raiky na ino ro ataonao ananjy ake na ino izy tsy ova zagny fa anjaranao fogna mandanjalanja ny zavatra tokony ataonao fa fitiavagna zagny ny tegna marigny tsy azo atao forcer rehefa tiany anao de hainy fogna anao ary tiany ary tsisy excuse fa raha vao commence misy excuse et tout blablabla etc efa tsy izy ka zay aloha ny azoko ambara mikasika an'igny de magnaraka ndraika ciao